Sikubingelele sikwamukela ohlelo lethu umlanga kakhulu uma sithi khona ezikabhoqo wel studio yazi ke siletha kuwe zinje ngoba zinjalo siye sikuphathelelezo kwejulile njenga namhlanje nje sinenhlanhla unethuba elingqa izivele linqaba ukuthola leli thuba sikuphathele indoda yamadoda ejulile makukhulunywa ngempande makukhulunywa ngokusiza umuntu makukhulunywa ngokuthuthukisa iningizimu Afrika kuphethwe impande Dr Mnguni. Hey sesilinde salinda sajula silinde la ngaphandle liyanetha ke izulu la ngaphandle bathi ubeyogeza abantu ubuyile ndondo enkulu sikubingelele. Yes siyabingelela kakhulu kubo bonke babukele ekhaya sibingelela nalamadoda sivakashelela lesicala kuwabona siyawavusela nawo kakhulu. Sesambe sahamba saze safika sithunywa abantu bathi asize kuwe ngoba awusibizi siyayizela sifike qathatha sifuna ukuzozwa nje izinto sithunywa abantu ke banembuzo bayifunayo ukuyizwa lapha kuwe ngifuna masiqala inothi lethu siqale ngokuthi sikhuluma ngomuntu ogezwayo sigeza umuntu simvulela inhlahla sivula kanjani emangonini. Nasikhuluma ngekuvula inhlahla la ekhaya sisuke sikhuluma ngento lelula kakhulu ngoba sisuke sikhuluma ngemuntu lotawuthola kwekuthi uvalekile. Yebo. Nasikhuluma ngekuvaleka ke sikhuluma ngemuntu losuke asithi usekhaya noma uyasebenza uyahola kodwa imali ayiholako iphelele etandleni ngoba lokho kuvaleka kahle kahle iyafika ezandleni ngoba ngeke sithi umuntu uvalekile kanti nemali vela akayitholi. Yebo. Yeah sitawungena kulomlo ongatholi imali hlobo. Yebo. Sikhuluma ngemuntu la imali iyefika. Yebo. Yes kodwa akana mfati akana likhaya akana timphahla akana muzi kodwa yonke impilo yakhe lingisa umuntu longathi akasebenzi kodwa laba labasebenza naye bahola imali efana neyakhe basebenza umsebenzi munye bangena isikhathi esifanako baphuma isikhathi esifanako kodwa into lefika ihluke kuye ukuthi yena yedwa emsebenzini sewaba inhlekisa uqela abantu nabadla iskaftini ngelunch ulingisa umuntu ongaholi nje kule company. Yebo. Yabona lapho ke nawe ufuna kuvula umlo kanjalo into yokuqala lofuna uyente umphengula sikubita ke lakhala ukuthi umuntu wonke nakefika ufuna ngene kuphi x-ray a-check ukuthi yini lembangela le cancer lanayo iskena lezi. Yes. Yebo. Uyafika lo muntu simfaka x-ray la siyambuka ndoda kuyabonakala unelithundi labanye baye befike labasibezala bembethe ingubo tinjani unjani sesiyabuka hayi into lekubulala kakhulu unatha kakhulu phuza kakhulu tshwala. Yebo. Tshwala loba kusoma loyo sesiyame lapha sikhipha tshwala nangabe lo muntu wento watshwala kanjani ngabe lo muntu kuvalwe into yakhe mhlambe emndenini wasinakathola lo msebenzi kwaba khona abantu abamdlela umona noma community nakathola lo msebenzi kwaba khona abantu abamhambelako bamvala enzaweni bambela phansi noma emathuneni noma etidulwini bamvala ukuthi angaphindza abe nemali angaphindza aphumelele sesiyahamba siyamlanza simbuyisele emthimbe kunguma simnika tihlahla tenhlanhla kodwa sesimlanzile la lenkinga yakhe ibanjwe khona ngoba nikhona ukuthi nithatha umuntu nimnika izinto kanti animgezile kanti futhi animbhekanga ukuthi yini emvalile. Dine ngitihlahla tenhlanhla mkhulu dine ngakhulu la emhlabeni into lokuthiwa tivula inhlanhla. Yebo. Kuletino letivula inhlanhla akusitotonga letingasita noma ngangimuphi umuntu. Yebo. Ngiko sithi ingena ubuke lokuthi yini lele ibangela lo muntu abe nalesimo bese uqala ushaya lesimo bese ulapha lo muntu. Ngoba ungayishaya lento ledlala umuntu ngeke aphile lo muntu. Ngisho kuthiwa insebenzo oyiphethe iyasebenza kodwa ngeke izikwazi ukumsiza futhi akusona zonke ihlahla izokwazi ukusiza loya muntu loya abantu bazosizakala ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Yebo ngiko ke sithi umuntu akangene ku scanner lapho sibita khona siyahlola nasangene ku scanner ngilato ngendoda akuvumbu kwakhona kodwa ke siyayakha inhlanhla la khaya inhlanhla kukhona inhlanhla levulwako yekutalwa inhlanhla tehlukene. Yebo. Kukhona inhlanhla yekutalwa uzalwe nayo vele lenhlanhla uyabona awuphakanyiswa
awuthwali sivula nje inhlanhla yani yekutalwa ngatalwa mina kuthiwa ngidawuba netimoto nemabhizinisi manje ngithena sengikwendile lethu tasethi yavaleka ngoba bathakathi babe sebangihambela phambili yebo sesifike sisibulala lelumba lalomthakazi sesibuyisela letinto asekwethwalisi lapho uklina izinto zakhe sikuvulela nje impilo yakho asikakafaki lutho lolusethwalo nangabe ke uqelile sesingamane sifakela uhlanga lwemali ukuthi imali ingasabaleki emtimbeni wakho nalo loluhlanga lemali awuthwali ehlangene lwemali usukungakethwali usuke nje kubeka kwetinto letenta umtimba ukuthi imali ihlale futhi imali kuthanze emtimbeni ngiko sithi ke ngaleso sikhathi sesivulile lenhlanhla sekulo mnikati wayo ukuthi emabhizinisi ami sekayahamba but ngifake lento yokuthi le mali la kimi isonzele phela ingahlali ihlale le mali ikhona imali angithwele yes angiphakanyisiwe into nje isiphakamiso ngathi isiphakamiso kancane futhi masikhonde sikhuluma ngenhlanhla bayithi bantu hawu wakhuluma nangikhuluma ngenhlanhla ikhona lenhlanhla yekwakhiwa ukuthi inhlanhla yanamhla kuphela yebo sihlala ibhola kuvule ngikwazi ukuthi ngishaya amagoli namhlanje ngiqame namhlanje kuphela yabona uwinisa le team namuhla kuphela ngabe sidlale mhlawumbe after 2 weeks noma 3 months isolo ingakadlali le team solo isejimini yebo lento besiyidzinga namuhla kuphela hey kujuliwe la ekhaya uyabona yeah nanga umuntu uya ku interview akaqame namhlanje kuphela lento beyifuneka namuhla kuphela yebo nanga umuntu useqaleni ume phambi kwemanje namhlanje kuphela lento lesiyenda lapha beyidzingeka namuhla kuphela uyayibona lento leyo sona sikhuluma ngenhlahla dokotela asikhuluma ngento letakulasa but sikhuluma ngento iwala lento siyacetha nyalo ngento nje in 20 minutes time tabe kuphelile ngalento lebewenda ne interview eShoprite ufuna ukuwina namhlanje ufuna ukuthatha isikhundla sokuba imanager namhlanje nje kuphela kuyavodwa ngifuna ukuthi mina nginqobe namhlanje kuphela yes uyayibona lento le noma labantu sebangabe sebangiyekela mase ngingenile sengiyikhansela sengiyimeya noma bangabe sebangihlubuka lo 5 years sengiwinile lo 5 years lo wami kuvotela uchairman emaTexini namhlanje kuphela ukuwina namhlanje kuphela yes solo kwakho inhlanga lapho ke kusebenza tinto letitsite letingemakhamande noma ketilwane letitsite lesifike sikunike jona hamba kwa namhla kuphela so uyabuya ke nawe ubuya sesiyakhumula lijoka so uyabuyela uba normal solo sivula inhlahla yebo sekhona kumuntu losekhaya lothi angimi lenyangeni ngiyathnyaya nje uhamba ngene egodlweni yebo kukhona inhlanhla lesiyakhako siyifake ebhodleleni sabe sisiyatiyeka la group igubhu sitshebenzisa kule imikhakha sisikhuluma ngenhlanhla selibhodle kuthiwa ngumlinga sencomo le nhlanhla le yakhiwe lapha inhlanhla yemuntu yena longathi hambi tinyanga sikhathi esiningi othi nje angifuni ukusondela eduze lo ngafuni ukuvela lo usuyaya ekunyangeni ulena sport la khona mina ngiseThekwini la yena usempumalanga mina ngiseKZN kodwa uyayifuna inhlanhla manje akafuni ukuvela ukuthi uyathamba tinyanga loyo muntu lo sesiyamposela ngaphepha noma ngaPostnet noma ngeCourier simposela libhodlela la 3000 ufike nalikhulumisa naliphela libhodlela uphinde uthenga lelinye naliphela uthenga lelinye yini ke labantu laba kanjalo solo sakhe inhlanhla na ukhuluma nje ngenhlanhla uyagembula lo muntu le wena ikhasino lo ngale libhodlela uyawina ngale libhodlela so uyahamba ke uyemajiteni kuba like yena vela ngathamba inyanga ubuhlala sekhaya but uyathamba inyanga ngendlela yakhe yabona sesela laba lokhanda ukuthi uhleli la kahleli khona uyasaba vele ukuhamba inyanga sithi ke naye lo muntu lo akangesabi lokufona le number simposele tindo tebunyanga sithi yefike ekhaya ungakayinyangeni solo sakha ini kodwa inhlanhla ejulile lento omkhulu ngifuna singene kumuntu othi nginebusiness lo muntu othi nginekuthavela umuntu othi mina nginamatekisi senza kanjani umuntu umsondeza ebantwini ukwenza umsebenzi wakhe uphilelwe abantu bedile naye kakhulu befaka imali ibusiness ye tekisi ibusiness ye lisondo ibusiness ingaba sigodlo ibusiness ingaba itafula yes ile mabusiness lawo akafanani nale business ye tavern yebo
ndakwehlukanisa yes into lefuneka kubusiness ye-tavern kunemoya noma ke sithwalo sakhona sifike sibe nemoya lotside wekujabula kwalabantu labalanga ekhathi ufuna bajabule labantu ukuze baspende labantu yebo so kwakhiwa a certain atmosphere ukuthi labantu bathokode ngendlela labangazange sebajabule ngayo kuze bezokhumbula yes because lento ufuna bezofisa noma ngabe e-tavern ubuye ngabo 4 ekseni but ngale11 nakuvulwa ufuna besahlele etafuleni uyabona because lento seyihamba lakhathi isebenza ngaye uyazawulanyulele ukuthi aphuya bebetimana nakhona uyamenyetha ukuthi mana tohlala dute nesitolo ngoba icustomer lenzala la khaya uyayiva lento le ngoba uma ngabe lo muntu asekhaya anale mali ufuna lento imende ancane ome akhona ukuthi nangabe ahleli eve ngathi ungabanzi kungakafakwa lutho la angeke akhona kuphila sizathu usenani unemali la ekhaya le mali ingaba yokuthenga kudla ingaba yegrocery ingaba yamastandi ingaba yabani but le mali ngoba lo muntu wakhiwe utakuyispenda lapha etavern athi umuntu uyazi ngiphuza amanzi awehle ngeke vela athi ngawushathu yes funa hlale lo muntu usebizwa ile ndoda yes abizwa ile ndoda naye imbiza le ndoda wami igama la ndoda lo matavern umatavern le ndoda ya lokuthi sebenza ngalo matavern suka sendela ukuthi lesithwalo utos understand use tavern leso sasikhuluma ngale thwalo letinye besikhuluma ngato besithi dona ungusomatikisi ndondondo letinye liseceleni letithwalo leto dona kuya ngalokuthi ufuna ukuthi ungasebenzisa lo wash Chuthi masebenzisa iwashi isithwalo sewashi yes straight ungasebenzisa iring ngifuna mkhulu sibuke into yewashi iwashi lisebenza kanjani ngoba uzothi omunye hawu nami ngalifaka iwashi bese ngithi ngithwele isithwalo sewashi umsebenzi waso ukuthi ube sethwalo saboswenka sithwalo esinethi na uthwele ngelowashi isikhathi esiningi usuke ungumuntu lohamba letindzawo emihlangano njengalona oyobhidela emathenda uyokhulumisa babaphathi bo manager bo mayor uyokhulumisa labantu abakanjani so ufuna ube nelowashi because vele nabo labantu labo bantu labanengi labafundisile bayatinaka into ukuthi ungachama kasokufake lokho nje ukuthi ufuna ithenda bantu bayakhwesha kubo bayathi usothi ucabanga ukuthi ethenda ethola ngale kila lothi igabeli uyabona but now ukhamba unithi ufaka isudu yakho unguwe nje bakubuka bakujabulela ukuthi indvodza emadoda le shothi ithembe nje ukuthi iyawati umsebenzi kanti wena so uyati ukuthi unento yakho lohlindi na ukhuluma wonke ngathi uyazithinda yes kanti uyibhekisa abantu abathize ukuze ikwazi ukuconnecta iyabamba lapho iyabamba yes seyasuka lapho lento seyakusebenza sengisho ukuthi sithwalo leso sebantu labatawuhamba letindzawo imihlangano nabo bo interview na uaffordile ukuthi sithenga transfer wash ungafika usebenzise but ngiye ngithi mina ku out ukuthi ungathi uhola imali encane but bese uyathwala uthwalela ukuthi uthola umsebenzi lapho uvele ufike esivule nje inhlanhla uhamba emsebenzini yes but ke naso sikhulumela iring nelowashi kusebenza kufana uyawuthi nje usehleli usakhuluma nalamadoda uhle uthinza noma lapha le ring into obuka wenzela ukuthi iqondane nomuntu ofuna ukusebenza ngaye sekuyasetshenzwa ke lapha uyayithola lemisebenzi uzwa ngani ukuthi hayi lento iyenzeka ke manje angithi vele wena wakhiwe uplakiwe uyayiva le connecta nawo yes phela yonke into spiritual ikambe sikufaka ukuthi na ungene la kamoya understand ukuthi na kwenteka le sign le emtimbeni wami short lento yami sembambeni na kulokuthi udawuva ngaloya ngoba naye lo utawukhuluma lumlulusha noma ngabe bekansara efonini na usamkhulumisa but yazi inkulumo utawufika khuluma into leni zikhona nezinye ithwalo ngathi uyiphethe ejulile ngoba ngiyeza ukuthwala sekuupgrade i-upgrade lesikhuluma ngayo la tithwalo tijulile tinene ukubona ke tithwalo la uthola ukuthi umuntu uthwalela khona imali njengana sendawo senta mhla ka22 yebo 22 kuphi ngidabe ngila imthwalo 22 November ula ngidabe ngila la ngithi de khona kudla kutabe kumahala yebo i-accommodation tabe mahala yebo wena utabe ubhadarele lokuthwala kuphela nakhona kutabe kwehliswe kakhulu lokuthwala yebo sizathu akusiso kodwa special yebo ngiko ngisithe ngifuna abantu abangi-30 yebo akusiso special lokuthi ngethwalise abantu ngibathwalisele imali sibambisene nebantu labathide inkinga kube seke ngoba sesivele sekuyathiwa ukuthi ngiyethwalisa mhla ka22 yebo abantu bete baqapheleke ukuthi
kuthi abantu abakhulu vele la khaya labafoneli nawo afuna ukuthwala star 1 star ubona sibaba manager kanjani but nje sithwala mhla ka22 na ukhulumela imali sidabe singathwaliseli ukuthi uyothola abafathi labanemali sidabe singathwaliseli ukuthi wenda in sidabe sithwalisela ukuthi ube nemali wena ngqo imali ufuna ukuthi wena ushaye January unemali filthy rich unemali yangempela ngiko sithi abefike abantu abangithethe nabendlula ke kule nombolo leyo sesawabukela enye insuku but asekukhulume naba bekuqala uthi thina siyile kumgoli wamemetela that's why sikhipha emhlaba wonke lo sendela ukuthi kwatiwe ukuthi kwendeka amhlaka bani umlando lo ndabe ngathi kupha umlando la ekhaya nginika abantu into yemali njengoba ngibanikele labanenge ngidumile ngako but lokhu ananswe ngimi lokhu kukhana kwenje mina ngathi ngifuna wena nje tetwe abantu sikhuluma ngoDr Mnguni phela akudlalwa la bese ngiyema ke emva kwaloko sengiphindze nawe ngindabafaka but ngifuna laba abaqale angifuni futhi ngeke bese ngithi mhla ka22 bese ngithi mhla ka10 December angifuni kanjalo ngifuna laba lengibafakile abangithethe sebakhulumile asiforce phela la sidlala kuyasethe sebakhulumile ukuthi vele January uphelile bayitholile imali ba right bese ngakhalisini leso kwesitabe sesihambela sona ngoba sitabe sesinabofakazi laba buya khona uyiphethe dokuphela kwakhulu ngiphethe into yokuphila yangempela futhi into letawufakazelwa abantu mhla ka22 sisabe singendile into yokuthi mhlambe sitokuphakamisa noma sitogeza inhlanhla noma sitogaba athi inhlangathe imali sisabe sethwalisa kuphela ngalelo la isithwalo straight yes isithwalo ngifuna ukubuka ndoda enkulu ukuthi ikhona indlela ukuthi ngiyangena endlini nawe kuleyo ndle esingena kiyo esizosebenzela kiyo ozongithwesala kuyona mangifika ngaphakathi ngibona ukuthi hayi ngeke ayingangabi la ngiyahlehla manje kakhulu unayo right ukuthi u reverse geja anginawoni umphumela emibi uma awu reverse mase sisicalile lesithwalo waqala wangichazela ngaso akusa reverseki phela le information lokunika yona lapha information longamele uhambe nayo bese uyofaka sanga esontweni kusho ukuthi umuntu othwele akakhulumi ngesithwalo noma kanjani kuwe kwendeke nje bese ukhuluma ngesithwalo sakho yabo ngakuze kwendeke lo kuyimfihlo ejulile uthwala phela into leyimfihlo ngiko ngithi ngaze ngutshele nje ukuthi kuthwala kwente kanje kwenta kanje kwenta kanje kwenta kanje uzasuka lapha information yami uyofaka sanga esontweni uthi ubuya kwenye inyanga ukhuluma umbhedo lapho yakukhuluma ngeke wena nofuna ungasaphumi la wena sende short awusasiphumi la shayenza siyayiqeda siyayiqeda uma kuqhamuka inyoka izongisonga hayi ufuna usiqede ngoba ngeke sisakhona ukuthi uhambe nale information ngeke kuzokwendeka ngeke uma ungabaleka nale information uyofuka ufele kwelakini ngeke ngeke ufuna usande show ukuthi akusu khona nale information because akamele information lo walwetholele wendlulele nayo komunye umuntu lokusho ukuthi ukuthwala decide kufuna kwaba bathi siyaphila nawo sesikhona bonke abantu bayaphila sebethwalisile ngileso sikhashanyana nje lawo awanyana kusendiwa lama process ngeke uzufe nako lofuna ukwazi ukuthi noma bekungaba nemadiba lobunganane ekuthwale ngeke wenteni ngeke ufe ngoba phela uthwaliswako la kusuke kunguwe kusuke kwendlula nje kulama process noma ngale process ingabonakala ngase inkinga noma ngake nganyelanga ubona sibasa umlilo sibasa libhodo sikufaka phakathi ngeke uzushe kuthi into lengakubulala mbongela nje ebhodweni siyathi thina ukuthi sendana noma ngaqhamuka inyoka ithi uyabo izongigwenya ngene enyokeni utawuphuma unjobo njalo ngoba wane nje le ndlela lesowendiwe ngayo la mthimbeni before utothwalisa so uqinisiwe ngeke uthi umuntu angeta kuwabhadala imali yokuthi utomethwalisa bese uyambulala we ngeke uzufe nginikita isiqiniseko but ke ungathuswa futhi ngilama process zikhona nilwane efuyayo la ikhazi atholakala nilwane ilwane ngola khaya phela kunetilwane vele kuphela ke kwendodza lena leyatiwako nale lele khulu phumele baleni ukuthi la khaya
kunami igovu na umandindana nabo dokoloshi bese kuba nendoda emfishane lesibita ukuthi ngema boys la khaya abafana abancane abafana bana 7 simbita ukuthi uvulubekene yebo kuphela kwenyanga mhlaba wonke jikelele navulubekene bonke abantu banado indodaba labakhayela abantu ngathi imali but inyanga lena vulubekene ngumnguni kuphela ulapha eShepstone isebenza kanjani ndoda ya uvulubekeni ke kufike wakhe nje igumbi mhlambe lengaba ngangalo round yebo nase uyakhile alingenwa phela lokuthi ivulubekene kusho ukuthi awungeni noma uvula lapha nje ubekene yebo indoda enkulu umfana omncane ya uboy yes uvula ubekene na ubona umntaka ingayinga kulendlu yambulo zendoda uvula lapha ubekene ungavula ubekene ke la nase senda lapho uvula ubekene ke sisuke sesikwakhela into udokotela uneyavumelana ngeprice let's it yebo nasivumelana ngale price unganginiki le mali ihlale account yakho uthi nje kube short imali yamntambhatala yebo ungasebenze late bese siyahamba siyale kakho siwakha le mali afike vulubekene akwakhele le mali yakhe uyibone nayo imali ikhona bese sewuyangibhadala yebo hayi uqale ngokungibhadala uvulubekene angikhokhi ungaboni lutho awukhokhi ngiza nje kuwe yes unginike uvulubekene sakhe awunguniki vulubekene utanami kakho futhi ufika usumphethe vele yebo sengimakhela indlu mina wena wakha le ndlu kuphela ufike lapha uyamshiya hayi ngimshiya sengumthesile ngeke ngihlale 2 noma 3 days lekakho yebo wafuna langa lecala efake le mali sinawo ngike ngathi ke mina nangabe uhlakaniphile wena ufuna ukuthi uhlale nami sibe same room le ndlu yakhe ibe nama bathroom nabe nako konke nekudla kubela ngekhathi noma ke uode kudla utokhona kwenta sure ukuthi one ngite ngedwa noma ngite ne bodyguard yami kuphela nale bodyguard ilaqele kwethu kuthi umuntu lo sithi nasilele ebusuku uthi khiyathi bekuwe wase uyaphuma uyofaka imali kuphi le kulendlu uqinisekise ukuthi uyivulubekene labanye ke vele kuba lula ngoba ukhanza le khani nemakhamera yeah ngithi mina mahle ke lamakhala nemakhamera ngoba sifike thina silale kucaca ukuthi besolo silele solo silapha but imali kusikhona lokho kwenta ukuthi kubonakale kalula udokotela akavuka ebusuku wawubeka imali lapha endlini bese ebuye eqamamanga ke ethi sekwenzeka imali yes siphetho ngo original sesifike egcileni yeah akufuneki lento yokuthi abantu bakwazi usambe nawe sekuvuka wena ebusuku kulele mini so beka uyabona sekuthiwa idilwane nase kuhambe ethini lento esasebenzi kuyacaca ukuthi lento beyisebenza ngani wahamba lenyanga ayisasebenzi Juliwe yabo lento afuna ichubeke isebenze noma sengekho mina 28 manje bengilapha ku Cape Town ngibendele abantu nasegoli bengibendela nenini ngibendele abantu noma abuka la social media wonke umuntu umhlaba wonke le ngibendele evulubekene kude la munye lokhombele nawo kode lona vulubekene kode ngiyabheja kude noma ngimisa stage ke Moses Mabhidi uthi khuluma ngunabo abantu bagqwele la ubendele evulubekene ngavele ngisilo lothi nje akwenteka akusukume lapha phasi ngeke kwendeke lokho utestiwe lento kukhona kwentiwa indoda emfishane kubuya ka Dr Mguni uphethe ngesandla umhlaba kakhulu nje vele ngeqiniso ngeqiniso yebo ngoba ngeke manje ulaste ngemanga hamba ukuhluphe le yekela lamanga ngoba iqiniso alishintsha kanti ngeke ulaste ngemanga ngiyela ngiyakhohlwa futhi ukuthi wathini ngalamanga akho ukhuluma lezinto lesibathawo no last week bekathi nje imanga saphelele isikhathi ikhona lento ethi uyakhona nani uma umuntu usebenza ngenhlahla yomuntu and uma kukhona kwenzeka kanjalo lokuthiwa mhlawumbe uthwebula inhlahla yomuntu uyakhona umlekelela umuntu ubuyele izinto zakhe esimeni umhlambe abe clean impilo yakhe iqaqele ya kusebenza ngenhlahla umuntu kukhona into lesibona ungebalanga konja nje bantu abafunze ukuqinisa ngeke ngathi abantu abathathe uhlanga lwemali batho ngoba la ufaka uhlanga lwemali siyakuqinisa kule mimoya lenjengaleyo ukuthi ungabe sebantu badla inhlahla takho ngoba alale nami ngakuthatha inhlahla yes ngoba lokungabi nehlanga lwemali lamthimbeni bantu kutababulala kakhulu ngoba ucabange wena ukuthi utawufika la emhlabeni la kube lula sisisemhlabeni la sisengefika ezulwini la kuthiwa kunoluju lwenyusi khona nolubisi kwanye manje la sisemhlabeni la kusengenteka noma ngayini yebo nakwenteka letino leti thola into letakubiyela iqinise la lo njengenhlanga lemali ukuthi utokhona kuvikeleka letinto leti inhlahla yomuntu gogo vele
iyathathwa futhi inhlanhla yomuntu iyasebenziseka kukhona nje ithwalo nasi lesinato la kade ukuthi wena iphathi wendele bantu ushaya iphathe enkulu yes kanti uyazi uzosebenza ngawo na ucedza lapho bonke labantu abalapho uyabutha inhlanhla yawo uyabona ijulile lento yebo inhlanhla yomuntu vele phela umuntu uphila ngemuntu uyabona awathola umuntu wakamoya utawugcina udle abantu babenyama but igcineni umuntu uyafuneka ukuze ube nemali hey umahlathi ngifuna singene emadodeni ngifuna sakhe imizi yeah uyakhona ukubethela umfazi uyakhona ukubethela umuzi wendoda baba ufakazi nabo masikhuluma ngendoda ingabe hanjelo ngumfati nakabuya siyambethela simende ukuthi angaphinza hambe yebo futhi indoda lekhandla ukuthi ngoba lo mfati uhamba nje uthola ukuthi ayisasinziye kahle jeke soyawa siyabavusa bojeke ikona imbitha lakhathwa ngaba yamadoda inqaba amadoda lamadoda akhona ukufike ame ngoba ubethela umfati ingasebenzi ishandisi kahle seyifraud into leseyifuna uboshwe umbambele lo muntu wangekho umsebenzisi ukhona umuntu ozothi ekhaya asalali emuncu izilwane akulaleki asazi senze njani umnguni uyakwazi ukufika kulelo khaya lelo akhuculule yonke into noma ngingakefiki itolo bengikhipha umuthi ngilakhaya lo muntu wawubona lekakhe hawu kanti mina ngingibani phela mina akusamele ngihambe ngitholakala emadolobheni ngiyinyanga mina nginetinto ngiyathumela into yosebenza ibethele ngila mina emabhakede wona ufuku wabeka egedeni ubukuve ngemandi angena endlini hayibo yo uthumela amadoda ngilakhaya mina angisiyo mina inyanga lefuna ukuthi ihambe bethele imtebandi ihambe phakathi imoto ebusuku emthini sesingakwenda nje mangabe ngivumile mina kunesizathu otherwise mina ngibethela ngila sigodlweni utawukhanza umuntu ukhona le ngisho webugeza utawukhanzula ekhaya bese ngiyakutshela mse ungishuthele ukuthi la khaya mkhulu ngikhanza la ngaphakathi nange emthi ngithi mina thatha lelo nto ekuthatha lelo nto yakuthi hawu madoda akusiyo phela lenyanga lena akusitho letinyanga noma ke labantu labasenenkinga yokusebenza thina nasenathi nosidenda la nalo kwemlinga senqoba kuba kusikuthi le price yakho encane ngangikuthumela ngale internet yala khaya azidlala akudlalwa la adlala lifaka ubona lo daka lana kudlalwa la ngeke nje ukuthi ungasuka utodlalela la kaMbuni emadoda lamaningi azamile ukutodlalela la misafuna nesikhathi phela ngelapha bazamile bangakutshela nabo ukuthi akudlalwa lapha ayi kuphela siyahlonipha umnguni uyahloniphana umnguni umuntu ophasi kwenze nje mase ufuna sidlalisana nomthi siyadlala nje ukaqe ukuthi siyadlala sobabili ngathi idayisi yabona ngathi sidlala idayisi akunankinga na ukuthi uyinyanga wena unento yakho lonayo noma wajwayela ukuthi tinyanga uyativala ngeke uvale la akunadekiselo ukutativala kukamnguni anginazivalo la kudlalwa ujwayele ukudlala uva abanye bathi ulanza ikhwama thi ngeke ukude ngoma ngiphi ukuthi inyanga lengalanza sikhwama la khala ngimlo lanza ikhwama 13 nyanga ngilethe uyakhona ukuyithatha igubhu eseyixakile mhlambe ishiya umninizo wahamba noma kanjani senze abahlukumeza uyilanda uyithulisa uthi ayithulani bafana akasekho umninweni sengizomthatha manje nginikeze omunye umuntu lo munye make nje le Jozi wa indoda yakhe yashona yamshiyana lethi gubhu yebo bethi gubhu bese timkhulumeza timendisa lo ngafika yebo ngathumela bomkhende besuka la wathi manje madodeni lolungisa isimo ngathi lo maka kahamba ngoba bethenga ibhanoya ethenga ngomoto kokurentwa la wafika bethenga ko la ngapha ngathi ngihamba ugibela iflight batawufika bokhende le bomkhende estabafike lekhaya le batowusebenza babuya na dollar tiko ngambuda tikuphu tikona tikuphu atsekho mkhulu umsindo labo uyiva tine betende empilo atende bathi atende ngathi lala buthongo
Kuphelile sekuphelile kupheka hayi lo besoloku uthatha ichelo uphophuputhe emabhodlela uphola uzegcwale washo igcwale so ukhanzi inyanga iphukhle emagwebo usolithi ikhuthe emadimoni ikhuthe tipoko kwachani sokani wa apani yala bayaphi ngoba tindo tidonse totakhalaka letigubhu betisebenta le yebo ditubuyise la sethi yabahlupha laba ngoba bathathu but nasifika lethi nemisebenzi siyabuka ukungena ukuthi nekuthi asicontrol esikhathele power ivihle lapho makufika umuntu